illallah ten i ndayu laye la ilaha illallah ka yoon fo secret ndax kenn taxa o waago sedde o ñuxrol ta ref ndigil na wo ndax o kenn taxa o waago jeg tawxiid te tawxiid fene ten na permettre rang wo o waago fadoxo yaalof a fiyangaan koy a nuun fogole nuun imam ke nuun oustaz ke nuun fogo julit ɓe nuun fog chrétien in way simna fop to laye rek in way ngoya nuun in way tala nuun o ɓay laye kene i ngoyna nuun ten na xendana xolu doomu adama fe ndax i nga aye caaxaan ke maya yo fa ngas fe maya fa ngas fe maya lool caaxaan ke maya lool te mi i ndef na boor fo no saate o waag angaan mba o sañangaan saate fa a moƴo saate ke in koy Niakhar ka i ndimel men i mbodante a Niakhar saate fa leŋ mais a wora roge Niakhar saate fa niɓaaɗo yo a niɓaana lool to o fog Niakhar mayu anda a yega yo o niɓaano laaga layanga a niɓaane koy refa ye manam o niɓaano le andoona yee xaye ten feeñu nene yaam xaye i ɗetanga Niakhar pet ke fop a njega xaye lampa xa pot lampa xaye mu refna o xaye leera no zahir fe mais layanga ye Niakhar a niɓaana manam xolu doomu adama ke taxum laya ndax wiin we ke ref na qeeña ke ref na bug den ke andoona yee xaye manam mbaaga mbaɗoxa roog a paɗaxa andna yee roog ana gidmin o ndiɓaan leen soomo fata leera nuun ne koy solution fe oxey men ke waag na leere no niɓaano leen ne o xay meen a miña fa nuun men ya ay nang ne cip Niakhar mbondoox o korona leere na in mayu no saate fe allah akbar juugu jukit a yoɓa lool weta kamil nafar a yoɓa lool koora fad o góorgóorlu no ngoolonge a yoɓa lool roog a war sik nango ndik o ret Makka gar a yoɓa lool mais roog gidme kaaga
anda keroog a gidim na xeeñ naa xool na ga'a a xeeña ke a ngoonange fat i mbe'ano juma ke mbaɗno jakka ke fat i ngoora fat i aƴa maka ngara jiriñ ke daara in fat i mbudna kamil ñaal fo yeng jiriñ ke daara parce que ñakko mbugir ne ke ref na xeña ke waralun mais diine fee xaƴa ɗiko bok nuno fog Niakhar mi xe lamta nun kene ndax diine fee ka ref ɗik diine fee refe ɗik diine fee lengo inde diine inde lahi islam wa man yafta xeer islam wa diinan falan yuqbal minhu wa xoo fi axirati min xansirin roog diine fa lenga nu meen ta ref islam fene in fop ten in mbar ñëw mais xa taxu saate fe mbir yo nax na roog parloox o xene far mene o xene far maana o xene retana xene o xene retan ke xaana xaƴa refe ye la ilaha illallah fe an naye ten sidna Muhammad alayhi wa salaam a seedenooru saabaka la ilaha illallah fene ten Serigne Touba Khadim Rasoul a seedenooru góore ten Baay Ñas a seedenooru goye mboolem kilifa diine fu mos na xoyit men la ilaha illallah talalo jaam ke xaja la ilaha illallah fene refe leng xaja a teer alxuraan nene refe leng xaja penku fee refe leng la ilaha illallah nu ngas nanan yong nanan le imam refo le jurit refo le gima te wo fo xoof wero dakko jafof fat bo maaga safante fo wena andona ye xaye den ngennu kene to i ɗetangan na zahir xu andona ye ten xaye nu mbaxtana dëgg aji kan nun mbog na no fo oy ndege wiin wene andona ye xaye dalaw ge mboɓo mboɓ nene andona ye ka topp sur no xene andona ye ka dof nora den ningi mboɓ naga andi toyo ba ngar a ngenin tant mbot nene no saate fe imama ndef men culita ndef men oustaz ndef men to mbage ndoxantoox bo no bërëb faaga a moofoyo a safan labirante faaga ɓiir waaw ka njulit ne mane fat e ngajir yeef ke andona ye kene leya nun ga culit mbare ƴufrayo ga o njiriñ ne roog a refu de ne roog i ngooy nun i lay men ya no leng i lay men ba no leng i lay men tokor no leng i lay men ma no leng la ilaha illallah i laya nun ka andel roog ka fadel roog ka ga'el waaye fat i labirante
kalele ke refer na ndigil waage miñ kam foge sate fene i ngoytanga men ka and naye a ɓaaƴo refe ndigil fogum i mbadid ke men i mbadidna hakkit xar ɓaxay fo xid ɓeta tadak 18e édition to imam waage inoon saate fe a gara mof no tanti nene oustaz waage inoon no saate fe a gara mof tanti nene wena ngoytuwa culit no saate fe a mbaxar na mbaage ngar a mof no tanti nene billahi wallahi taalahi na feqe may Niakhar na feqe ka may men lool den fop koy andama den xu refna ten a anda xong e fat i numtoox xu retna bo entraînement o jofa numtirome inorona fat i numtoox ne roog ref ndigil i mbaago ñoow ndigil nga nan saate fe xen nga ñooyir ne nga maamir ne nga naxante ne ndax kene fop refe ndigil fat i mukir ndimle i royo ko kiina tane na kenum a dimle in mais mbootno raayo moyto raayo ƴuf raayo so mbugona ngeenoox lay culit i ndefu ret tegooxe no ndigil de fat i ñoow ndigil kene i laya koy xu andoona yee nana xamo o jeganga ten ka andona jom andang xooyaam soɓidong gar i mbaxtaan o jaɓangiraam o xooy o waaganga gar gari i mbetana fop o buntu ka layir ndigil a fat naxir ne ka may jamno fe i ndefna wiin we ndigil tumananko no saate fe tanti nene rek a jeg wa and naye ndeysaan mofam ndeysaan kilifa lenga xooyam a leyame wiin we tanti ne ka déranger a den 3 jours ke te jegna mene ale ka déranger a den e yaam mbed nene mbed central o normalement ka i mbaro mais xu ta déranger na o rok kam lang ke tanti ne refe xaye de tante ne tantu faako ken nu sug nga a rek mais ya ta tante na a miña de pet ke Niakhar yaaj maakina ref na ba suur a yob wiina tantum nga des cantin kino kiina a ngun na aka baane mbed ne ka mbi nen to a ɗanga a sabar mba Youssou Ndour mba lakasa ɗumen a waga jeg men o ngolo leng déranger ke den fat i nqaƴ caaxaan ke i caaxaane i ngoyte mene caaxaan roog i leya nuun la ilaha illallah ten i talala nuun ka i ngar ngir mbetandir ndigil ne andoona yee ten i mbar ñoow in fop i mbuge sax ano lang xaq mais dëkkandoo en tant que bo mbaage ndimle ir mbaage muñanir mais xar refu ñoowole o wange dimle damtu pogof billahi wallahi taalahi aje wa nawe Niakhar mais wiin wa ñak na chance o a jega wa ne xaye way Niakhar mais wiin ñaku chance o anda xaro jego pok ko jega o pok ministre lang de o pogof te ref ministre rek no o fier no ten lool bo fa xoof a ne ange sax o kontaan ndax o pog fo Niakhar billahi walahi taala ka ando jego kiin roog oxa andoona yee xaye a ruuka nuun fop no ɓaysel ne fe'a nu yegangaan koy nu yegangiran
to nun mbage kontaan donc ne in xaje kan mboge bok in kay taxawal wa kan mboge kay ngasa waay fat nu ande nu njega o kiino maak no saate fe nu njega o kiino xa andoona yee manam roog fa xooxum ten fut nun kam nuun ngir te laxat ke andoona yee ten rodgu meen a leerin ke andoona yee ten liɓaanu meen kaaga roog a dogalu de nu njaɓangaan koy kaaga refu nu njaɓangiran kaaga refu to xu weta ndox na faak yenang ma mene cëp da so men daayira fa leŋ mais yàlla men la ilaha illallah baay Madu rasulillah gay yàlla dambi nen pambe ka dégg na kiino kiin ko juf la xoox wene sipik daara mana wene ndeta a ñook mana wene jufa a mbiig kana waaw ndiki dégg mu ndika ten o sirnoxe jeblu woona xa kiit xa pod num ka fadna xa kiit xar ɓaxay to wo fo xooxof o leyange roog a kam fo bona to le jega o siriñ o leyange roog ka andel kam fo bona o leyange o ganga xa and naye saka leyele o xana de yala a ga a roog wo fo xooxof bug kiro sax matin mbo fo xofo a leyangango ci ñuan waaw ndiki a doy waar de ten taxu maanaam fat i moƴo ngorgorlu tige menu mbog na fo mete refna refay leŋ de ga'a xu andoona yee xaye moofa to a moofo fade ano in watin wa ɗik ga'a ko kiina wida no lanqe lengo te ref roog ten taxu kiino kiin xaye xaƴi gifof digante of fo o sirñof ndax o sirñoxowo est ce que ke warna digante of fo ten ndax a fiyanango ten o siriñ xa top tele roog a andanga roog fata andongo ten a ga'angaan fata lalongo ten a fadanga teen fata fadanong ta kaaga jegange billahi wallahi tallahum mbano andoona yee xona fata leerong ba leere o sirñoxowa waage nawo dara o feet imam ke fop kiliwali ko fop bangatanga na mboyala anga dena ngirmande roog o xonanga manam ruufa bala wiin ruufa xay kam fidèle o siriñ mene dimle ta taalibe sane werante tekki tubéy Baye Modou Gueye de bu ma demee ci moom daf maa woon yàlla fii ma gis ko fànn dajji mu woon ma waa safara ma jàkkaarloog ñoom mu woon ma waa ajana ma jàkkaarloog ñoom damay toog sax nit ruuxam génne àdduna gisoo waa ji woon ma ruu bi fan lay dugg birit doomu ruuxu géey nga waaw xam-xam faaga ma ne foog ree foo topp akay takene liira alif lam mim zalikal kitab nafara ñaal fo yeng de gima roog gim lu weede a faaxa lool mais nag fati ande ke i mbarna sak oox xam-xamo de xam-xam fa yoon na fo leer roog ka waro leer o kiino xe nañ o ga in ay ga roog ka jom an wiin we a oxo ref na meen a xupa elake a xup lang ke a leye xeƴim sen mais xeƴam no xe doomu adam lay xool na wo lele ga roog leye kaga waage ref xa fogo roge ma fogo roog ga a yif lo ka damone kene ref roog kaga refe roog allahu nuru samawati wa ma fil ard
wa ma baynahuma roog allahu tan dafa leeru asamaan fo lank fo ref ne diggante fee mais refee leer fa naka ɓañu fa koy leer fa waronga leero o faamir tan fanga daji no kuɗe tona sarsarale e allah akbar faamir fof kene wero ga a roog ga a taxar ga a wiin ga a lakas fo lakas ka laawu de fat i mbexey num toox ke maak we yar toog na fat i num toox maaga maak we xa yar toogu wiin we xam-xamu tasawuf fo xam-xam fe andoona yee ten na sutam ni kinox ne niɓaan a ɓisin no leer xam-xam fe andoona yee ten na leera nang kene andoona yee ten refu chariatu islam ga'a sharia ka junja in rek de mais sharia waage leeran dara ka junja in mais kena leerala sharia tasawuf fo xam-xam tasawuf koy mayu ka saɗarinoyo xa lawta dararin ka tayil wiin we ka mbug yooɓu a jeg waane ka meɗoyo bo den fa xoox den pour sax da njaayante fo sëriñ sax jafe refaana den to o sëriñ a kino kiin wara ande o sëriñ kay farata yo pour o jegin mais fata refa surnoxa fadna de fata refa surnoxa fadna na roog ndax mbanu yoonona fo surnoxa fadna na roog fadkiro na roog mais mbanu yoonona fo surnoxa fadna na roog ano fad kiray ke koy a maya ndax wiin we moom ndeysaan simangol ke ka ref ka and naye manam ka ref kiray den xaye o layanga Mbàkke refo sime dele he o ndaan Serigne Touba yo o xaga yaal xam-xamo o layanga si te o yaal xam-xamo ma uma jeg a xam-xam o layanga ñas te yaal xam-xamo ma uma jeg a xam-xam mais o layanga ye fay te le hey fayo waaga refo seex he a kaɗo fayo tige ka ref no simangol tige refe no simangol fay fo ɓoob mboɗu ga xam-xam fe bo nu mbidu nano simangol nu sankoox refo ndaan Serigne Touba to sako kiro xam-xam faaga taxa o jegin Serigne Touba weta dimle ina ten ref weta fokit na jamano waaga dimle a den ga a njeeƴ ne faak waage werin tap na xaye kat ga a xona dimle kang na roog ka nu mbog ka jamano te refo kiin a faamir fo o jab ke andoona yee xaye nene njebala xotel o jabin nu njaayante ndax asamtu nafsi yo lillahi rabbil alamin mexe jebala roog a xooxes jokooxa naw yo o surnoxe ngir o fadaan na roog a refa nga ya fadata o surnoxa fadanga ta a fadanong ta a fadange ta koy jegi fula fo fayda nu ta waage na waago sim fata simel Mbàkke fata simel Faal fata simel fata simel Boob nu ta waage na waago simel to werango fadan na roog ne ngeen ñuk to suur ɗeetik ma waagona fadit na roog kaga jeg nge beso xaye gara an jema fo ruux a taxalikoox ga bo na nqot na jem fe a upinoyo bo fa xoof fop ana leera koom ndax maaga jege fa potew dami de kon tige mene lijante tel de mene lijante tel fat i fexe ñëw no leer fat i mbexe ñëw no leer o kiino xene kono refona bo xon ten o dekita o feet mbano and naye waxo ne niɓaan bo xon no niɓaan o dekita to niɓaan fidelo o refanga no leer bo xon koy jege sik ne no leer rek te leer moom ajana rek
tiki jafeñe mu tourna ona ga ndeysaan xasina xa andoona yee a ngadwa kurus den ala la ilaha illallah alay tarbiyuna egg naa ci yàlla xam naa yàlla jafeñatee di mais bo ndik wine ngaja a yif den no kene ndek xasina fop we nga swa kene mais Niakhar jusqu'à présent ka jeg wa and ne moom kam lay yoqe moom kañaano quoi kañaan parce que ke and ne ka nang fang a o nutanga lay kene jege it ko nut rek mais anda kene ka jeg na yo o kiin ka xena nel de ga o kiin ka xena nel o kiin ka xena nel ne ga'a ne o jegta auto volé auto le o pan o ɓisin no mécanicien fa xotin a dépanne in bo ta o cuqanga ta kap o ɓek fita sof ret ñaaj soxla of o kiin yit neno o panta o ret no kiin roog ta dépanne ong bo o xuusano pays ke roog mais wiin we kay a ande xaye ku andoona yee xaye yaqoɗano a jega ma o xenan tan ndiki o kiin koy wiin we njaɓe ye o kiin a yaqwanga no wiin roog we somo a ret xaye jëm ke in sax ku jegna teen problème ku damonga no njarof ne xaye ta ref jir wo anda me o xenan tan ano ƴuf hôpital o qoy soxene kene rek a waagu ka faƴa jem mais nak ka fokat ɗik ka faƴa jem a faƴa ru ka faƴa jem a faƴa ru day faj jemu di faj ru ndiki jem fe a tawatanga orat ta consulter ong ande ken na demang kene ref ɓorele mof a ɓindanong ordonnance mbata pikirong mbata coxa ko comprimé o ret jaɓ kaga yeran bo yage wo fene woda wa ndi wo ru o fa tawat te wo fo xoof manam jemiro yege sax wo ko tawat anda ke bonna o xa jirna to yege ka jir parce que dara moƴe ɗom o bay fa a lay mana la ilaha illallah took rek kama fa abona kam fa ngoñoñ na mba wiine ngeno xaga la ilaha illallah wo fa xoof bukatiro ga a den ko jir to yegino la ilaha illallah ko andona ye o xaye layel to kamof begiro contaniro jegiro mbegte nawo billahi walay talahi ko tawat la o jir graw yo koy to koye may no sate fede e laye fat i moƴo ndimle ir kem leya faak fo fede faak lengalo rek o xidol me kenem leya mboɓ ne Niakhar koy la jeunesse la maxey xoya nuun nuun ngara koy ga'ama nuun nuun ngara cambaan nu ndefu mais nak mbax yo mbat ga a ɗat refanga teen to faddiroma o jofa wagiro ñoot nu njabid yo xoytale roog ngajo caaxaan ke ngajo fa ngas fe caaxaan ke maya lool te jeunesse fe a mi kam leya de xaye ndeysaan ka jeg oxa andoona yee a ɓeem ka garna mi gare na mi sax de ka jeg xarit o yala rek ta yonil fo ten Daara fa ta yong ma da mbutu
tasutwa pok magayin artale ka yona fo yala ke den fa xoox den da mañ tano yo e yam ka arok ngano yala te wora xam woore o waga na mañ tano yo a anda o xaga kata ñoowa parce que o de o nangan jak rek ande o xane o sularo ka yara sangara ka maga yamba to andiram rok no yala ke ta xes rek ayon fo yala c'est o lay no yala ka yaqayo to o be fa yaqu ba yaga o be fa yaqu bayen hôpital fa ta warna fajor o xañan hôpital fa ana torox ga xa jeunesse fe Niakhar yaqox na yer fo amak angananga sa xam médicament den mi wagu faja den billahi wallahi taalahi ko bug na xaja mak mba a yer gari ga o wa cong la ilaha illallah o yerna la ilaha illallah yerna la ilaha illallah yerna la ilaha illallah bo way bo soxla ka tiro yamba soxla ka tiro cigarette soxla ka tiro sangara hey mandi mbaax mandi leer góor bu mande day yëngu dëgg la de hey bone de ka ku anderona fiyan faaxe ten taxu roog a lay taxrifuni xabla an taxbiduni wa in lam yaxrifuni fa kayfa taxbiduni and yo sogo mbi no anange rek kanu yaqa ga ku refna ten o anangan o nanga jeg fa ndikoran ana jega nas dem orna o njëriñ rek a ref ka naxo mais ku anderona fiyan ke o yaqa na xupa ke o xendana kon nag in way ngooya fop surtout la jeunesse kam ga a fop koy kam roka mu refna waaw kam roka mu refna de ga ama nun de ndax koy nu nga xam koy kon ngar yo indim na ir rek ngar yo indim na ir parce que ga tene ka leyele sang Moussa ka layo giye kene mboɓ ne njeguno yo mba o maak oxa jijna parce que gaat kene coono fa refna ten o maak saxat liran mais xu andna ɓeef a inwa a leye ka xot ka tarbiya xaƴen te gar ande o njirñum rek a xotnaama magim yerim digle yimo kiin a mag digal yimo kiin a yar digal yimo kiin nguuɗ to xey saate fe am pakay de yokorana pin ke da anda deno yo xu nang na ten cas rok no yala ke ta leyel ga ano yala ke yaqano yo a soɓa yaqora mbinum ten taxu o mandax lakaso a danga surnoxa ka yera mbata waya mbata fiya caaxaan bu boba ngaranga sa waka lay surnoxa yaqu den surnoxa naga nandu he xoytim kaga la ilaha illallah xoytum hakkit xarbaxay faqir ɓe tataqrenum tanta an saate fene laya nun la ilaha illallah fene e i caaxane xu fak ne ka caaxana wona caaxana fat i ngorgorlu ndimle ir ke waag na jega jeg ke waag na jega ñak in way mbega a fop xoox in i layta rek xoox in rek i layta rek xoox in i layta rek ndax oxu i mbaam nit na rek xoox in nga nawo kon yasam rogo yaalox a fudin jam no saate fe yasam ndig nene i mbamirna yasam i ndok ten fa jam te ref ndig ɓuɓu ndig mayu foofu ta barke ku andona ye xaye no saate fe kana yaqayo yasam rogo yaalox sutin men ku andona ye ngenelo yasam suñu borom a qeten na in a sipan na in no saate fene saate fe naat na sayir fo na batin in way simna kilifa ke andona ye den ndef men te def kilifa aada ke
léegi ne monsieur le maire maître Bass te noo sànq rek ayu demene délégation ino nga dana den rek ya sam rogo yàlla xa yoka den no mak xama ke andona dina nañ ina njaayo o daaw maye mena kaji ka and ka xaƴanel mi daal bugam bes fene fadatanga nun wa Niakhar nu ngar mbogin fa in ndax nu ɗetanga kena inora no saate ke a mbiya bis a mbi xa auto xa deɓ a mbi fo xa auto xa maak a ngara yo a seede idin bes fene nun nu mbago ndef saate fe ndef fog in na Zaire ndef dekando in ndef fop in to nu mbage déplacer oox ngar mbogin fa in kene adananta lakas fat i ngajit kene a yiif fatu ane ngoyte a sabar i ngoyte tanu mbeer i ngoyte njom mais roog i ngoytu roog fene koy ku ta waag na waag o ref waay fat i ngeƴanan kene xata mene a refa ngay ka ɗof waay kon ɗof we maye de ngaju a yiif ten wina ngata mene ɗofe de noppina inooro yo de ay responsable ndefu yo a cadre ndefu yo kon nag kam laye tige xeene in mbogun te ref la ilaha illallah in mbogun o leŋ wa garana jang a xaƴo ke num kino kiin ko gara rek tàmbale mu dayoona koy wo day numa xooxof kon nag bo i ndayna qoox in sen fat i tàmbale na la ilaha illallah to ande fop teena refu kon Baye Modou tige in way ndana men no ñuxrole kene i ngar u pour mbogin fo wa saate fe amana gijam fo lay sax fo wa saate fe waxtu fene kam garogu coox genar we rek da mbaxtano yo mais kam jeg koy pour lay fa nuun to pare a fulim inchallah i ngesanga i mbedange fa jam amana ku andona i mbaran no ɓaat na fa lay fe rek an i ɓaatin ten kon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu